أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته neniraɓe tedduɓe babiraɓe tedduɓe karamokoɓe tedduɓe miññiraɓe e goreɓe musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kala ka wawɗo wonde hoore aduna Allah on musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago diina salminago l'islam salminagoji yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan min wonɗo e wolde ono wonɓe darude e daroyeyɓe e feƴƴinoyeyɓe wuruɓe fatiɓe en fo meɗen yo Allah waɗo en jaaɓe yimɓe aljanna haray en fotti hande kadi ɗo inchallahu le 11 mois d'août 2020 ka page meɗen Facebook lawol kisal yo Allah hisin en hisina ɓe sincinoɓe ɗum ɗo wanna ɓe joddi mum hara ko natal aljanna honto fottuɗen ka julirde meɗen masjidu ibadou rahmane laken Bruxelles fi dars meɗen wowuɗo on ko honbo woni on mirasu nabi sallllahu alayhi wa sallam dondi l'héritage du prophète sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe accani en kon inchallahu ɗe balɗe ɗo fof waɗaka hari waɗirama nokkugo inchallahu yo Allah waɗan en fof hara ko fi Allah mi toriki Allah kala konngol ngol mi woni wolde ɗo yo Allah waɗo hara ko fi Allah mi wowliri onon darayɓe e feƴƴinoreɓe yo Allah waɗo hara ko fi Allah woni ko feƴƴinirɗo ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa taala ɓe mawɓe meɗe wonnoɓe saabu jannguɗe dina l'islam hande tawi hiɗen gollitirde ɗo yo Allah yaafo fatiɓe maɓɓe ɓen yo Allah yaafo mawɓe Fuuta fop kala ka wawi wonde Fuuta Jalo Fuuta Masina Fuuta Toro kala ka innori ka musidɗo meɗen julɗo woni yo Allah yaafo ɓe ɓawo ɗum ɗon en du'anike karamokoɓe meɓe wonɓe saabu ha anduɗen dina yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude e joddi ɓawo ɗum ɗon mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on marɗo ko lannata kon on okkorayɗo tawata hay sa torakimo yo Allah fewnan en zurriyaji men ɗin no wodi musidɓe meɗen mbuy jogiɓe soñjaji e sohlaji fi ka ɓiɓɓe yo Allah ittanɓe musidɓe mi ayi musidɓe julɓe tedduɓe haray aɗo mi natande darso on inchallah haray musidɗo meɗen maketeɗo Seykh Oumar haray himo télé London haray neeɓi ɓooyi musidal ngal humpitakimo siɓɓe makko ɓe noddi ha ɓe ronkumo humpotade kala anduɗo on ceernojo maketeɗo Seykh Oumar haray o torama yandi o torama kanka so yi yewtere yo humpodir e famille on inchallahu yo Allah humpitir en no ɓuuri yawide e nde worde inchallah vidéo aroye ɗon en etoto daare hara sen hollay photo makko on inchallah musidɓe julɓe tedduɓe ko okkata aljanna wonde o daara on taw hino weli fi wonde kay daron ko naɓata yiide taw ɗum ka hino weli fi kono piiji tati yewteten ɗo hande ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki wo ɓeɗo yimɓe tato ko hooliɓe ɓeɗo yimɓe tato hiɓe jogii garanti ka Allah subhanahu wa taala Allah hon o dandayɓe o renayɓe o aynaɓe kadi o hiwaɓe kadi hay hunde wawaɓe hewtude inchallah kono hombo maaki ɗum ko ɓurnaɗo tageefo ngon ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo yimɓe tato no ton ɓen ɗon ko damin hiɓe hooli ko hombo woni arano e ɓeɗo ko gorko yaltuɗo fi waɗoygol jihadi fi sabilillah aranana jihadiji ɗi wonɗen nande ɗin fewn ɗo si goɗɗo yalti yehi ɗaɓɓoygol gandal haray o ko yalti ko waɗoygol jihadi si goɗɗo yalti yehugol ɗaɓɓoygol arsike muɗum dagiɗo ko wurnira kanko e ɓeygure makko oɗo ko jihadi woni e waɗoyde si goɗɗo yalti yehi fi waɗoygol métier fi ko wurira jango o ko jihadi si ko jangoygol gandal diina l'islam o ko jihadi woni e waɗoyde wonon oɗo man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarjia sa yalti e yehi fi ɗaɓɓoygol gandal andu ko fi Allah wonɗa tuma ha hewtitoɗa musidɓe julɓe teddude oɗo o perdata samedi dimanche ɓurete jangede occident ga Europe e Amérique ƴetta kaye ma o ma deftere ma nde miɗo yaade ka juulirde fiino yago ma miɗo naɓude paykun an kuye kun andoy alifu goto ma yo hunjoyo suratuwol gotol ma yo heɓoy hadis goto jogande maka yaltuɗa ka suuduma ha hewtoya ka juulirde kala teppere nde ƴettuɗa ɗa bontanede bakkatu sa wallini nde hiɗa ɓordanede darja ha tuma hewtoyɗa fodde hiɗa jooɗi ka juulirde malaikaɓe no torade Allah yo Allah yaafoma ko ɗi baraji ɗo woni ko wodanma oɗo ko fi sabilillahi woni sa ƴetti jawdi ma kadi a financi goɗɗo fi yo jangoy ko fi sabilillahi waɗɗa jawdi ma ni
sa ƴetti goɗɗo a dankike mo masala goɗɗo yahana fayɓe ɓen ga fulawaji nene ala baba ala mara nene no wodi baba no wodi kono ko danko ala ƴettaɓen addaɓe ka duplex ji ma ka villa ma Konakiri inna wone ɗo jango baraji ma ko andi wo ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum hino ɓuri ko accata galle maɗen ɗe sokorani kala galle ka alyatima miskin wona e dankede Allah waɗa hijabu e ɗen galle bandi taƴitirtaɗo déjà kamɓe kadi bandiɓe hara ɓe andi ako miskin hoye tuwon to ɓe yarata to anda ko Allah subhanahu wa ta'ala yilirta ɓe nawriraɓe to malayika sakkotoɓe hewtata ton hay hunde duplex mo darnuɗa o ƴettu miskin ɓe alyatimaɓe adda e ɗen galle ɓe janga ɗon ɓe wona ɗon cadre ji jango ɓe wona ɗon ustage ɓe wona karamokoɓe mawɓe ko yonnanoyto jama on jango wata waɗir ɗon fi jango si ɓe wonoyi ministre yoɓe lammine wata waɗirɓe ɗon jango si ɓe wonoyi ustage ɓe lolluɓe fi yoɓe artoy ka galle ɗon ɓe jooɗo ɗon ɓe jannanama ɓeyguma e fayɓen ta waɗir ɗum waɗir on ɗum li wajhillah fi Allah innama nutimukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura min falaka joddi e juuɗe moɗon mi anditana en ɗo qissa musidɓe julɓe tedduɓe hiɗon andi sayyidina Bilal radiyallahu anhu o wiyeteɗo Umayyatu bun Khalaf kuddi Allah woni e hoore makko o lettuno sayyidina Bilal ko ɓuri sattugol e lette o ƴettayno ñallal ngal fop hayre o wallina ka reedu hoore sayyidina Bilal kono nde hayre nden towi wo Bilal ko ineno ahadun 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 reweteɗon ko goto ko bajjo sayyidina Aboubacre ni Siddiq rewri ɗon tawi Bilal no lette ɗen lette o landi Umayya o inni ko jelu wawatala yeeyude o ko hon jelu wawatala yeeyude o maccuɗo ma Umayya o hotti prix fi wata Aboubacre soodu sayyidina Aboubacre radiyallahu an o inni wo kala ko hottiɗa ɗo mi soodaymo o soodi mo plus de 200 dinar e riwayaji go o rinɗinimo li wajhillahi kadi o waɗiri fi Allah wonoyi ha nelaɗo sallallahu alaihi wasallam feri ɓe feriri e Bilal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wonoyi Madina ha ɓe faati tawi gurnan nelaɗo fof ko sayyidina Bilal ɗen gandi noddinayno ɓayno nelaɗo fatike sayyidina Aboubacre ƴetti laamu ngum ɓe lontike sayyidina Bilal o inni lan uazzina ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abada mi noddintinanta goɗɗo go ɓawo fatagol nelaɗo sayyidina Aboubacre ari yiidi e sayyidina Bilal o ini Bilal mi faala ya noddinanan fewdo tanka mi laami ɗo wano noddiniraynoɗa noon fewdo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ndaare yimɓe waɗira e ɓen fi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura min faalaka e juuɗe moɗon joddi hay e hunde hay tan innumen albarka sayyidina Bilal wi ya Aboubacre ene ko rinɗi nanɗo nalan ko fi Allah ka ko fi yomi noddinane o ndaarimo ka gite o inni ene ko rinɗi nanɗalan ɗi mbuuɗi ka itnoɗalan ton e soñja nden ñande ko an Allah waɗi sabne sina anno gas harami mayino ko ittirnoɗalan ɗon ko fi yomi noddinane hande ka ko fi Allah waɗirnoɗa sayyidina Aboubacre ne Siddiq radiyallahu anhu ɓe maki wallahi mi rinɗininarema illa li wajhillah sina fi Allah sayyidina Bilal inni ene ko fi Allah o inni ko fi Allah o inni awa lan uazzina ba'da rasulillah mi noddintinanta goɗɗo ɓaawo fatagol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Bilal yewtimo gonga on Aboubacre jaɓi ɗum ɗon goto e maɓɓe seytinari Aboubacre innari ayi ko hande hewti mi ittinoma ɗon maccuɗo ɓalejo ko ni natirɗo yaltiri ɗo mi innama goɗɗum hande saloɗa o inni mi watta sayyidina Aboubacre weltoɗo ɗo fiyo noon ko ɓay ko fi Allah waɗirno sayyidina Bilal yalti e nder Madina few o hooti o hewtiroye Syrie o wuuri toon duuɓi ñande goo hoyɗine laaɗo sallallahu alaihi wasallam o yiɓe ka ɗoygol o yi honɗum himo wadda e nelaɗo ka ɗoygol honɗum nelaɗo no innamo ya Bilal lima la tazuruna ene Bilal ko fi honɗum joni arata hiwroɗa men weeti bimbi Bilal wulli o mooɓi ɓeygure makko nen fop mi waɗa ɗon entre parenthèse innaynoɓe Bilal jombari ɗum ko faljere ko angal andugol tariha Bilal o jombuno rewɓe ɗiɗo heɓi kadi ɓiɓɓe kadi hayna goto kadi o jombuno ndaro e yewtereji ko yewta fi muɗum kon ka YouTube on tawoyey to sayyidina Bilal ɓayu kanko e nelaɗo ɓe waɗi ɗum ɗo ka ɗoygol o immi noon o arti e nder Madinatul Munawwara o hewti o tawi waktu no fewndi woɓɓe ini ko fana woɓɓe ini ko alansara o ƴawi ka o wowno noddingol ɗon o noddini
ɓay fof madina nani hito bilal mon fof ɓe anditi ko bilal noddinayno kongo fewno gurna nelaɗo sa sallam ɓay o ari ha o hewti ashhadu anna muhammadan on kara han o wawi feƴƴirde madina fof wullidi nde wotere o wiyete bilal naafi makko won e yewtude ko fii kala e meɗen mo allah arsiki heɓugol galle hiɗe soki ƴettoye miskine ɓe allah haysi tawi a wata finansude few mais ittan ɓe loye on ɓe janga ɗon ɓe wona ka galle ma ɗon ɓe waalo ɗon ɓe ñama ɗon a waɗaniɓe haray boyi wo kala waɗɗo ɗum ɗo ko fi sabilillah fa huwa damin wo oɗo himo hooli allah renay mo ayna mo danda mo ha ñande allah wari mo wonadoyamo aljanna ko oɗo woni aranoge hooliɓe yo allah newnan en ɗum ɗo wo ɗiɗaɓon ko hombo rajulun kharaja raha ila al masjidi ko goɗɗo kadi o fini subaka ma fana ma alansara ma futoro ma geeƴe o salligo ha moƴƴa o moƴƴina salligi makko on o fiɓa anniyo miɗo yawde ka suudu allah ka juulirde juuloygol waktu fewndiɗo on oɗo kadi ilaka o yaltika makko ha o hewotoya kala teppere nde o ƴetti ko bakkatu makko monta so watti nde ko darja makko woni ko ɓanta so hewti ka juulirde fodde himo toon o lorriɗari goɗɗo téléphone ma konngol ma kuugal malaika ɓe noyde allahumma gfir lahu allahumma arhamhu allahumma tubu alayhi allah men torikema yaafo o torikema yurme o allah men torikema jaɓanmo du'a malaika no ruttatake oɗo woni ɗiɗaɓo tawata ko hooliɓe hiɓe jogii garanti hara ko iwurɗo ko allah subahana taala hara naddarnay ɗo duplex ɗaɓɓa hectare ji namin o gurna gandan asirike gurna asirotako ko wawi asirande ma hunde wo ko allah subahana taala allah ini o ƴetti responsabilité oɗo o reenay oɗo o ayna oɗo o dandawɗo ha ñande o warimo wo o naadoyamo aljanna ndaɗe hadis konko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki wo bashiri lmashaina ila almasajidi fi zulami binnuri tammi yawma alqiyama wo weltinir ɓen seppayɓe immotoɓe fewdo jangol fewdo nguli terto sonnaji on terto cuddaje ɗen terto ko weli kon ko foti kon immo seppa inna hino yahude ka juulirde wo weltinir ɓeɗo e ɗenniɓe ɓe yaha ka juulirde tottoygol farilla on o andu no wodani ɓe annora timmuɗo yawmal qiyama ñande tawoyta fof no haton jini e annora ko lumbiroya sirate ɓeɗo ɓe yaade hara ko ni wiyata bay bay hara hiɓe weltori ko ɓe heferɓe ɓen e naafigiɓe wiyanoyta unzuruna naktabis min nurikum habbe men min jalbinora annora moɗon on ko honɗum ɓeɗo jaaboytoɓe irji'u wara'akum rutte ɓawo moɗon ka aduna faltamisu nura ɗaɓɓoyon ton annora fewno men yahayno men juula hiɗon ɗaani fewno men yahoyayno men janga hiɗon fijude fewno men yahayno men jokka enɗa hiɗon daarude balon e ko nanditata e muɗum farji'u wara'akum rutte ɓawo mon faltamisu nura ɗaɓɓoyon ton annora na hande ɗo yawmal qiyama ko daaru jaza'in bila amal ko galle joddi ko alda e golle daaru duniya galle aduna ɗo ko daaru amalin bila jaza ka wonɗen ɗo ko galle golle ko alda e joddi amma lakara ko galle joddi ko alda e golle ton golloytake a gaynino gollugol hande kadi koko golluɗo a ko wonaɗa yoɓede allah taw hara gollal ngal no moƴƴi allah ini wo tilka ummatun qad khalat wo ɓen ko mofte ɓe feƴƴino laha ma kasabat no wodani ɓe kala ko ɓe faggiti walakum ma kasabtum onon kam no wodani on ko faggiti ɗon kon wala tusaluna amma kanu yamalun en landitoroytake konko ɓe wonno e gollude ko lantorota en koko golluɗen kon oɗo woni ɗiɗaɓo e hooliɓe ɓen tammo on ko hombo mi faala e wattan hakkil moƴƴa kadi ka tammo ɗo wo ko neɗɗo kadi dakhala baytahu summa sallama ala ahli dare ko weli fi goɗɗo hewtita ka muɗum oro argol to waɗa pagar naata ma juhugol ɓeygure mum ma argo ñento no sottude no faala tun ande ko ɓe woni wadde nder ton wo ara ha hewta taw sa hewti du'a naati ɗon taw janngamo no gasa woɓɓe go hara hay on du'a anda ndeɗa hewtaka ma ko hange cheytane ardata ndeɗa yaltaka ma ko hange cheytane yaltidata joni noon fiwata on yaadu e fiwata on naatidu ka suudu be jannga ɗi duwawji ɗo ndeɗa yalta bimbi ko bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah janga o ɗo duwa yalta seytane monoto hande kadi o faale puccitade allah inna wuqita wa hudita wa kufita
sheytaneji ɗi ina jokkenmo ina honno wawɗen jokkirde neɗɗo Allah fewnimo o dandimo o renimo o waynimo sabu kun du'a hun daɓɓum pet ndi dondi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam accani en bismillahi tawakkaltu ala llahi inde Allah mi yaltiri mi yorure Allah wala hawla feere ala wala quwwata doole ala illa billah sina Allah si ay wawi feƴƴude yeeso ɗon inna allahumma inni auzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya ɗo waray timmitis sheytaneoji ɗin ɗi yeehi fes ɗi jokkatama ñallal ngal foppara ɓernde ma no waali ti à l'aise hande kadi a haɓiɗoyta hay e goto ɗi habbama noon ɗon kadi par ce que on seedari taw si wonoyi ha hewtiti kiikiiɗe tawa hiɗi habbima ina joni noon il faut profiter ɓay o jaɓano yaade bimbi sabu du'a ko jangi kon ndaren si tawi o jangata du'a natirɗo ka galle makko on hewtitirɗo on natiden e makko si a hewti a jangari du'a on kadi ɗinna haha e heeɓi hande kadi ka weeren e heeɓi ka waalen sa jangi du'a on ɗi mayamon e hande kadi nde ñande on a daɗi sa hewtiti ko honɗum wiyata bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna du'a ɗaɓɓo timma hay bindi tati bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna koye inde Allah de men hewtiti ko Allah hewtintini men koye inde Allah kadi woni ko men yaltuno koye hoore joomi amen kadi woni ko men yondinori min huula biniri nasi min huula piɓol min huɓa talkuru min huɓa bakawol hay hunde min huula komin wawi hulde wo ko joomi amen hay goto kadi wawa min wadde goɗɗum sina ko iwri ka joomi amen lan yusibana illa ma qad kataba llahu lana hunde wawa en heɓude ko ɓuuri mapade fof ko huluɗo gere e piɓi e ñanne e jinna mo huuli ɗum harayno huuli tun ko yarɗa o hay o feggiɗo o ina tigui tigui ko kaalijo mi inniti hay o darniriɗo e goɗɗo ina kaari ko minen hawtuno fi honnon a jogaki tawhidi timmuɗo a jogaki wotinɗinal Allah sa hooliki Allah wondema pellet hay hunde wawama heɓude sina ko iwri ka makko ta soñji hoorema musidɗo jullo tedduɗo janga o duwa ɗo sa jangi o duwa ɗo anke cheytane o seedi joni noon fi yawnu daami neɗɗo hooliɗo inna assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu salmina ɓingure ma nden sinata waɗa sinji ɓe andu a hewtiti si tawi salon o moƴƴano ɓe moƴƴintina ha moƴƴa sino wonno ko ɓe falaka yiya ɓe itta kala ko suuɗoɗa ɓawo mum wata tefu sa jangi oɗo nela sallam eni oɗo Allah waɗa barki e ɓeygore makko nde waɗa barki e suudu ndum Allah reena mo waɗa barki e maɓɓe sabu koko o salmini ɗo ndare pihoy tato e weli koye fiya heɓu garanti ka Allah Allah reenete o aynama o dandama ha ñande o ƴettiti wonkima hokkama aljanna fi sabilillahi on ara nun to jangoygol moƴƴintinagol ha moƴƴa yaha juulirde hewtitugal ga ɓeygure mum inna ɓe assalamu aleykum nayi goɗɗum parguito ndare subhanallah inna assalamu aleykum kisiye woni e moɗon wa rahmatullahi yurmede Allah ne wa barakatu e barkiji makko ɗum ɗo yenana ɓeygure ma nde Allah subhanahu wa taala o jaabinanama o renama o renanama o aynama o aynanama o dandanama kadi sabu konngol gotol pet ɗiɗo foppe wawi ɗi andude wo si en jangi se wondi e janguɓe ɓen sen heɗitika ko janguɓe woni e wowlude kon nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki mi darnira ɗo yewtere ande wo eto wona gando si tawi ɗon newaki eto wona jangowo si ɗon newaki eto wona landotoɗo a watta hay hunde fiyakuji dinama ko yowdire dina l'islam sina a jango a landoto si a newnari si newaki ɗiɗo tatino wonu neɗɗo yiɗuɗo ɓeɗo tato hiɗa yiɗi janguɓɓen hiɗa yiɗi jangoɓɓen hiɗa yiɗi landagol fiyaku dinama ɓeyni wata wonoyde joɓon fataha lik sappo sakko halkoɗa an sa e wono e gisanki kala fuyande ka woni o ko sabotugol tun hande kadi yo Allah dande en toon yo Allah waɗu en ganduɗoɓe o waɗa en kadi jangoɓe o waɗa en landotoɓe fiyakuji dina men o waɗa en yiɗuɓe karamokoɓen yiɗugol karamokoɓen ko yiɗugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yiɗugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko yiɗugol Allah mo yiɗi Allah Allah yiɗaymo si Allah yiɗima wokkete aljanna dalil meɗen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki al ulama'u warathatul anbiya ko karamokoɓe woni ko rumi annabaɓe ɓen anden annabaɓe lam yuwarrisu dinaran wala dirhama ɓe ronari ɓe accari hay e hunde dirham na euro na dollar na hay hunde innama warrasul ilm ko ɓe ronini en ko gandal ko ndindondi wonɗen feƴƴinde ɗo ko ɓe accanno en ko mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on
yo allah okkoren gandal e faamu e miijoji moƴƴi. mi torike subhanahu wa taala on bajjo wawɗo seniiɗo mo ronkata wonnoɓe sabu ha faamuɗen diina l'islam fatiɓe maɓɓe mawɓe meɗen fof kala ka ɓe wonire hoore adna allah on yo allah o yaafoɓe. enen kadi yo allah okkoren ko du'ano e ñande hewtani en ka hewtaniɓe. mi torike subhanahu wa taala on yo allah wurno en e hoore o aduna fodde ko gurna woni ko moƴƴani en. allah ñande annduɗa ka gandal ma wirningal ko laakara woni ko moƴƴani men, allah ƴettito wonkiji amen nden ñande ya rabbal alamin. allah okku men ha okka men aljanna, danda men ha danda men yiite jahannama. yo allah dandi en ala e wawata e jogede. musidɗo meɗen cheikhu oumar mo humpita ko yo allah humpitir emo no yawiri no newri ya rabbal alamin. musidɓe meɗen no jogui andeji fi ɓiɓɓe muɗum yo allah fewnanɓe ɓiɓɓe maɓɓe. musidɓe meɗen no tori en du'a fi hakkude kuɓolji ɗi yo allah ittu soñjaji ko woni ton kon. musidɓe meɗen no tori en du'aji fi kaydiji yo allah hokkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki. musidɓe meɗen no tori en du'a fi dewle kenɗe ɗen ɗiɗino ka gorko e ka dewɗo mo allah hokkorɓe ɓe dewgal wonnugal nafa e barki. wuɓɓe siɓɓe meɗen buy no tori en du'aji fi nawnaje yo allah sellin nawnuɓe ɓe. ɗe mari mawɓe meɗen tedduɓe meɗen neñiraɓe meɗen maketeɓe hajjannene galle hari ɓe waɗno opération inchallah endeke allah yo allah waɗu muusi ndin fokkirdi bakkatu, yo allah waɗu muusi ndin ɓantirdi darja, yo allah dikkinɓe no yawiri. mi toriki allah subhanahu wa ta'ala on yo allah okkuɓe cellal yawgal newingal wono hokkirno annabi ayyuba. wondude e dendagal julɓe nawnuɓen fop kala kaɓe wawi wonde e aduna allah subhanahu wa ta'ala. haray en darike wona ɗo inchallahu, haray en janggo si tawi jon janggo jaaɓi ka page meɗen facebook lawol kisal ɗo fi yewtugol fi mirasu nabi ndundi nelaɗo ni sallllahu alayhi wa sallam ka juulirde meɗen masjidu ibadurrahman. mi darnira yewtere nden onon ɓe wonɓe wallitade fiɗo nde juulirde sodire ka wonɗo yiwde o image ɓawo mon ɗo kaka nder juulirde ɗo min woni. haray mi toriki allah yo allah yoɓu on ko ɓuuri moƴƴude e joddi. yo allah hollu en timmode nden ɗo sooden ɗo nokku ko kadi nokkeli buy kadi wona ka allah subahanahu wa taala o rewete. adduɓe mbuuɗi yo allah yoɓu on, adduɓe men torikeɓe yoɓe ɓeydu, ɓe addari yo addu, min wara ko addano tora du'a yo allah newnu gollal ngal laato. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.